Ja stvarno ne znam da li sam vam rekao, možda ja sam, možda nisam. Ali vi ste mene oduševjeli! Dobivamo mi mnogo pitanja oko jedne teme. Šta se desilo između Miše Mase i Milice? To je onaj klip što smo radili o Megle, gdje za malo mi da oduželjemo našega druga Mišu Masu. Je može Miša za tebe, a ne može? Može ovaj dečko u sredinu? Mišo, mi smo ti našli me devojku. Koji mi kum od vas dvojice? Ja sam ti kum, ja mi. Ko je prvi predložio? Ja sam predložio sam. On je. Ljubim kome. Sad, šta je tu bilo? Da li je to bilo nekih mutnih hranji, malo neko lizanje? Ja iskreno da vam kažem, ne znam. Ali, ovdje je lično Miša Masa i on će lično nama da objasni šta se tu sve desilo. Ohoho, hashtag Nikola Tesla. Gde ste bre, youtuberi, masarinje, masice, šta se radi? Eto i ja sam dobio puno pitanja oko Milice i mene. Šta se to desilo? Ja tebe moram da pitam. Pazite, Šta ako se ste to desilo? mislili, eto mene nema u 2 vloga, možda ste mislili da sam ja na medenom mesecu, ali nisam. Tu je ispalo odmah sranje, nema veze, mi smo sve dogovorili, našli smo i kuma, sve je bilo dogovoreno, ali u jednom trenutku je ona izgovorila najveću moguću uvredu za mene i za opušten život. Za One Direction rekla je One Dick. Si čuo ti za One Direction? Ne znaš šta je ćirilica, će zna engleski. One Dick, oooo, menjaj odmah, menjaj, gotovo. Ne sviđa mi se. One Dick, brate, i menjaš. Da li je to moguće? Objasni ti meni to. Čekaj, jel to ima smisla? Ajde kaži ti meni, jel moguće da jedno žensko može na taj način da uvredi muškarca? To nema smisla. To One Direction i stvarno. Harry Styles nikada se ne diraju. U svakom slučaju ništa od ženidbe, ništa od venčanja. Milice, opameti se, kreni da slušaš pravu muziku, pa će možda nečeg i biti. Sada plan i program za današnji vlog. Našem bratiću Žeksu je rođendan. Mi evo sad smo krenuli da kupimo poklon. Hoćemo da ga iznenadimo jednim umetničkim delom, slikom Game Cave. Vidjet ćemo da li možemo to sad da se snađemo u subotu, da odštampamo i da uramimo. Ako ne uspijemo, zna se šta je uvek drugi adut, viskić. To nikada ne može da prevari. Sad, idemo u potragu da vidimo da li mi možemo nešto da sedimo pametno ili ne. Hashtag sada radiš? sediš. Ništa. Idemo da probamo da odštampamo. Ištampati ili odštampati? I štampati ili odštampati. Ne znamo kako se kaže, nije ni bitno, ali bitno je. Idemo da probamo da štampamo ovo, da vidimo da će to dobro ispadne. Sad, ako uspemo da štampamo, onda trebamo da probamo da to uramimo. Da liči na nešto. Sad, gdje će da kupimo to, da uramimo i to ne znamo. Da se ne zna. Samo problemi, sve živi problemi. Pravi problemi. Samo lagano, samo opušteno. Hashtag vlog life. I kiša kreće da pada, ali posao mora da bude završen. Ti si Stević, bre. Hvala ti, Stefane Pačiću. 3 sata kasnije. Gledajte vi koliko ovo čisto izgleda, koliko je ovo dobro. Ovo je... Ovo je bre umetnost. Moj buraz, Idemo Miša na sljedeću Masa. tačku dnevnog reda. Idemo da proverimo to da li ima kod Kinezi, da uramimo. Ćemo vidjeti šta će biti, kao i uvek. Sljedeća destinacija, Cane. Hashtag stag. Ohohoho, da li smo mi to našli? Pokaži mi što, molim te. Imamo sliku Slika? i imamo, pridrži samo da pokažem kakav Naravno, ram. kolega. Ovo je ram fenomenalan. Gledajte kakva Ovo dama. bre, Žekse, ti bre i ne mora da stavljaš slinke. Ti ne treba da sad, pogledajte kako lepa slika. Gledaj kakvo umetničko delo. 2 umetnička dela. Ništa. Ništa, to je to. Neverovatno, ali posao smo završili kako treba. I za najkraće moguće vreme. Za najkraće moguće vreme i za najkraće moguće vreme ste me oduševili. Oduševili ste me. Ništa, vidimo se. Ja, gde se vidi, čekaj pa nešto da kažemo. Mi smo naš deo posla obavili, sad samo čekamo da uzmemo jedno pivce i da ga natežemo cijelo večer. Živeli žile.
I mi smo naše brige prebrinuli. Miša, Mas, idete tamo, ja idem kući, najbolje se oduševili ste me i doviđenja! I don't know this time. Oh, don't want it just to lie. Don't wanna feed the fire. Tell me what to do. Been listening to my heart. It's leading me from the dark. Tell me what to choose. Don't want it just to lie. Don't wanna feed the fire. Tell me what to do. Listening to my heart, it's leading me from the dark. Tell me what to choose. Tell me what to choose. Ho, ho, ho! O, hvala vam. Ohoho! Aj Bože, pomozi. Čekaj ja da snimam. Vlog Jude. Vlog, ovo je moj brat Jax. Poštovanje. Moj brat Jax je oduševljen poklonom i on je mene oduševio. A sad idemo da vidimo mi tu kolekciju igara. Ohoho, mene ste oduševili i teleportovali smo se. Evo ga moj brat Jax. Najbolji poklon na svijetu, najbolji ljudi sam dobio, da se zna. Pogledajte vi ovu kolekciju. Šta mislite vi o tome? Take a moment right here, feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere I swear. Like an outlaw on the run, dangerous but it's so fun. Running, running, no. Hold on, don't let go. Running, running, no. Što kažeš ti Jax za ovu tvoju kolekciju? Koliko ti skupiš ovo sve godine? Pa, jedno 20 godina sigurno. A sad imam 30. To je dugogodišnji trud uložen u to. To je trud i znanje pre svega. A znanje je imanje. Znanje je. Imanje! To je ta kolekcija, a sad može da krene veselje i slavlje. I've been on my own, trying to find my way home, a familiar home that I never seem to let go, I've got heaven and hell on my shoulders, they're fighting over who will take over now. I'm just trying to find my way home. The voices in my head are saying way too much, but I don't mind, yeah, I'm alive. They're pushing and they're pulling till I've had enough, but I don't mind, yeah, I'm alive. Drowning in my dreams, but my dreams they tend to blur into reality, a familiar scene.